ikaze nanone tubagezaho amakuru mashya muri aka kanya. Perezida Paul Kagame yazamuye mu ntera abajenerali batatu bava ku ipeti rya Brigadier General bashyirwa ku ipeti rya Major General, naho umwe ava ku ipeti rya Colonel agirwa Brigadier General. Abahawe ipeti rya Major General ni Vincent Nyakarundi uyobora urwego rw'ubutasi rwa gisirikare, Wirirwa Gasana uyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, na Rukika Rusisi uyobora umutwe w'ingabo zidasanzwe Special Forces. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga yakuwe ku ipeti rya Colonel ashyirwa ku ipeti rya Brigadier General nk'uko itangazo rya RDF ribitangaza. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.